أستعيذ بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس فاحكموا بالعدل. صدق الله العظيم. سورة النساء آية 58. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. باور کس جوشاوا انزانم آیت شوافن خدا تعالی انشاءالله ما غلط نکی. السرناب پارتی آزادی دبیجیم والحمل سر صراحاتن سر چاقاهاتن وهیلیان مش خدای عالمه بروجا پازده غلامی محمود هبر سر تکتیف که مخیراتن سر چاقاهاتن. أهلا وسهلا بكم. خدا عز وجل دعايتا پیروزا وحد بجه امرکی جمرد بجه جگر جوا کرد بجه و یکی جی جوان تمثیل کارد بجه جه جوا کرد بجه وقت گوه هنگ هلبجاتن ای لایق هلبجرن جبویا وای ما او کسی گوه ناس نما 30 میلیون کردی ناس بگه او کسی گوه اعتراف بکرد و کردستانی نکه دبنا لایق ملت کردانا جبونا دبي ام تمثيل كان اخوة وجبه المجرين جوان كسيقو اعتراف بملت كردتكن بناسنا ما كردتكن او كسيقو اعتراف بناسنا ما كردنكي وبملت كردنكي نقاري ببيت تمثيل كاري ملت كرد. آتشی خدا عز وجل دعایتا پیروز دا جدست هنداریان دبیجه وقت گوه انسان اداره کن انسان اب عدالت ادارت کن یعنی البیر و باوری وانا نمیزنن لزمان وانا نمیزنن لعردنگری وانا نمیزنن بس به انسانتی بوكهبي باشتي بفر وبالميل بعدالات وكهب وانا اداره بكن. بدينية خدا نغلطين بدينية خدا ونغرين بدينية خدا ونخافين أغناز نيزيكي زيادة 1000 سال نيزيكي 1000 سال بملت كرد بناوي مسلمان ديك شاش بدست مسلمان نشاش تيلي تاران كرين تيلي ويران كرين لازم بينا فهم بكين حيان بينا فهم نكين امسرناك بين قلق انفهم بكين تمام ملت الدنيا بيشما بشوارا هنا نقولا قانونا خدا نقولا عدالتا خدا نقولا عدالتا الهي او ما في ملت كل رجعبن امام بخابين ايلو حالي حاضر ام دولتا قوم بحمل اهواك
گو ترکو کردا بهورا آواکریا گو ترکو کرد بهورا باجا خوددن ویکیا خوددن و عسکریا ویدکن دچن عسکریه اما مقابل و هزار جار مقابل هین اعتراف ملت کرد ولات کردستان نایکرین ما خیر عدالتا خدایا از حجات بجم دین اسلامی بس نروجی میشا دین اسلامی اصول اساس قاعده برخدانا جیان قبرومتا اینو حال حاضر اجود پسر ما رومتا ملت کرد تی اعتراف کرن او انسان کو اعتراف بملت کرد نکن او انسان کو اعتراف بمقاولات کردستان نکن براس شبورو سلواس تجداد به ازنا خواز مجالت الفرج بكم بتعبير الهي اولا منافقين اولا مسلمانين اولا تمسكين ظالمانا اولا تمسكين او انساني والفرق جدايته حين قضينا ولاتا او انساني والفرق جدايته حين قضينا زمانا او انساني والفرق ميلته حين قضينا نتبه بلا بشبرو سرين السجدة به او ايمان آزان بخونه آزان بله از دخوازم نقطه کن جار دی جواره دوباره بکن گرگم فهم بکن با دین اسلام اصول و اساس و قاعده برخدانک جیانک برومتن لبستن روژی المیشن و ام ویرا فهم بکن و بنوان کسی گلسر نام دین اسلام مدخابین او نخاباندن ام دین خفام بکن ام ریا خراز بکن و ام گورا دین باوریا خو وکا هر ملت دنیای جبو آزادیا خو جبو سرکفتنا خو بهر خبات بکن و بهر سرکفت بکن